e te whatalo whatu nei vai aso fōle tātou po kalama pēna masai nei vai aso taitasi le aunanga le talamua. Lau fionga o le mata upu mua lea o le ua mata watu. Ua whaia se whai unga le kapeneta i le waafo i leo le Max e te lena tu e au mai le la ua toi whatatia e se le fuafuanga pe whanei saunga i lau fionga. O le ua pa whala ese le whai unga le na. La ufatonu i al minsta ma le pulenga fa nga yo ilo e lato ia le sailinga o se si va ele o se Max ia e tau ona tom fai va vei ona le fai un masino le nei le fai ul tatu dis ia ma atun tasina na me u fa so ina tato e manu ana fa pe tato fa nga no se Max e mo fa pe ne o le ska ko va wala va longa over course la u ia va le Max ia lo langi le o ka fi mo ele se malo ko kali che i va na no o ma na maua mai ia te whaalinga mai il vaenga susu e le latu te ngā lulu e ai tilo i le black box ia po a mea o lo o mai ai lo tonua i le mea whale tonua i le vaa po le mea o le vaa e whale tonu po le mea o le Fatamala o pailate. O le tele a valele ia fale tonu whakamala o pailate. O le meleo te maua i vaafobia. E fale tonu lo al computer. Pawale mea le kapteni fai o kapelo o computer. Ngo folo ia ma avel vale le memory. Ele to e tu ua is a computer. Se vel fai ngo fi. Al meleanga fai ele au pai lake ia. O le ua fale kongu le va e ka ua ko su ele. E whamkalanga mai le whamtalanga fo ia tustusia o le aveina o le vale. Le mea sa tau no fai e mo mea o le vale le akamai. O le kaimia le avelo ia le vale le akapel masing. Ala o inga o le whaonga masing nga ke ulia le va. O masing i fo umalai. E whako a ola le kaimia e ki ia i le whalongolango le e ave masingi le vaa e vea le pailaki e o ki mankuai le sifoi vaa le e India le aku au ki lani e alui i India e o so ilunga Java Indonesia e o kongo kua ilunga Java e paa le volcano nga paa le volcano lua e le ash i lunga. Mo le meo le pese pefu. E alo le pefu le anga ia fio le vale. Pe lo male mafi. E pala si folo ilalo, ali folo ilalo le o sawa ilalo le va. E me la fai il pailak. O le kanga kuloka pe afi. E kanga ko ki le la o whalolango lo e la kamai o le paila. Le o sa ua e lalo le vai. E kai mila le sau e lalo le va. Le ae whainga i inga ia le paila ke whaongalonga common sense. I longa mga kufo i le awhi ka pe koi whaola ka pe koi whaola pe ke ia kua wa kick in le lafi. Wa no winga me umanga le ash le alwa. Me se pef. O le o
o fafau mai ko kongo le miki ia ko kongo lafi wala nga yafi ya la mea fa ngal pa me kape fa ola ale wa lui foale le vai la ko kikia pa ila lo sapi ai ko ke iro le siafi awa ke ia le siafi la fiera ngal kasinga ava ngam fa yelong ko ave lungal va o pe ai lo el mau lungal nga ya ala fiala nga lele ya le finga kasi kawa inki ale melna fa nga el mol me common sense le el paila vala ya kasi nga me le wa makingo ngai aolo inga fale con computer capello il computer ai avelo el vale nga avelo le pe al cavale foi le wa ngo fa maudio di solo le tulanga la le tata olisi male vai ngale na company le na mai ngale na max 8 e ini tula voi to e lucia i peto e tongi e tata malo e ku mawal ka koris ma le melo sanyolis al paula le me ava pe ko fa mi ya lis ya no la ko maulungar me la o shoki vale que pela me vou ir cu la fongo so que baso maua a lo ngo que foi alu mai lunga e ka a nga mau ko foi pa u me la que mirar ngi wo nge va ko le o ko se la u va ai ka fi mai la le lo polar cu la ngai o le u ka ko kai mi le nge ya nge lo la va wa lu lunga ka ele la ska ko fa mami anga foi la wa le ska ko fa ficar o livro o fa ficar o na vai e ele fa pe o tato tu lai to fa ficar ko nga menga o melanga ka vaila lo insurance a fa tele fionga mama la mare tu la o le fa to mai a tu le fa nga pa lo tale titi le tu malo fa sale nga lua e le foi la ua vai a tu ma si la tu foi lo fionga le fu tu lai mai le sui il van fa de HRPP si la io lo fionga tu la la karanga le kali konguinga mal fa ku kuinga kanga ko le te inga malo le chapipi te inga li fai pule ya fast food no le ya lo o ye tono el va ya makasial me fa msino i tangata ya se malo i fa msino le kilo upo fa msino le telo ngalo ngai fa quale è un armo malo e che folfolanga e se me faki ale foi solo al vanga e mo lato da lato na vtau le sa fa sala e la otele la otali maiale ia le tu malo la tu foi tel tonunga e le fenga malo lo tu te milde o se fe autawal na ya la to ia e fai solo la komiki e me fai ngo mai ave ese ia le venga balol ngai i mo me la ko fau manga ko fau ma ko inga le fa vai me ka wele e la la wa de ngi vai ke me so tu inga e fa singo ia ka il mol me ole e fa vai lu kusi foringa mai al kusingo kusia ale wa kangiangi pe se kusin kusil se panka ai tom fai foi le e ku ia ai ala u el kusi ora wa kangia lo ngal fa mal valia kilo kusi o se kusi e senya o ku le pasa le mali le ngo avia au lu tu la e pala lo ko ngol fel puipu e fai ele ku le mea e koe wha maka ngai ka whau. Ka e ngofo ma whau lea ka la aruanua ma lea ka la aruanua. Ia le au koe le mea sili oro ke iai. O le whaitaua le le lato loia. Ia le kusi ma le wha valea ke lor kusi. A lea ua whape whao ngā.
whaonga i whamasinoga wale e whakari whamasinoga. I la la wo karia. Ale makua vai o mea i whalauramo i ai. Ale whaftaina whiunga. I le tunanga la valea le whainga palo tare titi. Au le i whaia palo whainga palo tare titi. Nei whai tua inga na tua i ai la mo whiunga wa fule sa sula o whiunga whapata se mai si minsta i ofisa siri e tatala le. Le me la whaia i anu whanga la whaia re a fwoi le whare pui pui. Na tua i ai fwela i ale o le whapea o ni whainga whato sina a ulu mana i le whainga palo tare titi. Sa mangingo ai lau. Pasia le kupe kau sangala. Ia o ia whakosinga i. O ia whakosinga i. Ia alwal pui pui, ia alwal pui pui sa vai ako. O ia la whakosinga i. E whawal valea le makau. Ai mai se o mea pasia le kau sangala. E kau nga wha makaloa ma wha alu kupe. O lea wanga ia kua il wha umanga o kau sanga wha alu kupe. E tau loa whangaioi ngaru ngai malo mai o le kaimi malaso e kalai ngaru o umanga whakaoko mai e whako a irongi o le aso le whenwhenga palo kai le kawhi ngaru ngai malo e alua ngaru ngai malo Ia wai ono se la wafe le na pasi e tau sanga te luai mo le wha mo e le whatau no e ongo se la wafi le tulanga le au ia o le uta otomista si fo mitian malo fo ile ia va noa wha vai taimi mo Australia Yo le la fa pe fa se fu la tona talo sanga la vainga mo mo ana le to fiti wa manoa e se to no ne fa pe ona fa tele ina va no mo ta to tata lumana e lua e i ko ai nga polkalame e o i tatou tangata e whaingaluenga i lunga whatuanga mal polkalame fala wai tele so se ngalwa e lua la polkalame e le tasi a mantua foi o le fato a o fia tutato a na o na uru ma solmona ele ai ma Vanuatu ale la o fia tutato ma solmona pela na tatou lea e whapopo atu tatou tūlaki. Tūlanga te fo i mai i le tūlanga tau tālonga na wafi ngore na māua. O kwa vasta lua i la wafi ngore na whai e whontanga ale rugby. Le na whai e Dublin. Pele role. Ole. Le na wafi ngā teo te malanga i. Al fono na al fono a committee for the officials. E whatu a whaila le fono tele al council. Ma kua lai li poke kulvanga le lunga. Al council la le committee le lunga e anga umatu e mea uma. Whaka whonga la makou e le solu fulu o me. Ta sola ngā lea talo il fono e whaia. O le tapo pokalame fo i talo ai. O le pe mate le lo finanga lo le tūlanga fo i le ia tasi le awa a Peltania. Te le tawa po i nisi o langlango ina lo finanga lo mai se te mo. O nei ai le la ko au. Le lionga. O le mela na le pe anga ia o tala. A ve fale la ko lionga e whaonga. E wale o mai au ia la ko e wha. E wha whianga i ma tātou atu mo. La nga leo nga ufasala lawinga. O le ngungu Australia ngungu New Zealand ngungu Afrika saki. A le swing o mei e manguia ia kunguia. E tatou le lalo i le Southern Hemisphere. Le lana leo ke leo ke le. Mo fasila sila ina. Le me vale a perkangi le fai. A la nga kilo ia le urinha. Ai ngungu. Nalwela na lesa o fatu pumanatu ai. E sini lo nga yengi ka upu fale kong. Ave lo fam sino fa va malo. Ka mo fie me va per.
ke le lo penga mafafau ia ngisi a le te langona le o koko inga i le fako le fatu o matau pune e o inga ngā lua mori aloa male o ki kalo i o ngisi si malo e mori wai rin ka hoku ia male siri muri na whionga le tūranga le o mātau o tuai le o le o tu e lima masina tatou o le laka pia the World Rugby Cup o le ipola lalangi. Ia le vai atu tatou aurona lua le wha moi e whiwhanga ina tatou au mua. Le vai atu pe wā lua atili lalo lo whionga pa la siri. Le Samoa A. Ia ka vai ako waki le lalo Samoa A. Si me kau ki pule e ngā mea. Samoa ia e whapengare me le wa o lai koringe kako kama. Kau kama O'Brien ma isi lo poto. Nai kau mai ngā o kama iri kai kaya. Nai vilal ngā e whaiei ma kako apa pe whafu. Leo ngā fo i o me whapea. Pe whake ia. Ia, o le ua, mai asun tenei na o whionga le ua. Mai al whasalanga o le li fu i leo tala le paunga. Ia la usara tupe, ia la uto e malanga i Australia. Jadi ile sa anu foi o Britania o i Australia tongi atu. Sa moria i lungo le Carpelo. Al kupu como pelo lang pepa. Ele ia me se moria o i Australia. Fa fu kolu e nga moria. I Australia. O le ngala al mele. E tau atua i tanga tau uma. Al kamara ngia pua pelo. So se mea lai pa umai i le lau muku. Welo umai kakai pelo. Ai au ngā fo o sa o inga le ngā i le sasa i ngā. Ma le o lapi. E le peile mea o le pelo. Ma le kua i fua. O le malo. Le ala o sisi whakaukau i. Ia umkua ka o kingoa. Le ile o pauma o ia o le kaka pelo fast food ele tulanga lala a tau e a tau o le o whaia i Samone ave o mai luma o le whamsinonga ia na morima ia peka ianga o laku koe kalepe uma i olo ia se tala lele na mole sasa ia gama o laki ele peile me o bombe o le ngofo mfaingi kala le fa vai ma ku ia fo ia el malo la o maua wa pese aleluia le vai nga le inga ua sau paunga sau ia king fai popo ku mai o me le vale le kasi di mai no mai le o ma vai e pe un kama vo le i kama piko ya bioko ya nga ma wa ku rimba le la ese ma ma lo malo sa e malo ya mal tu nga ma la lo le o ave o ia nga ho le mo kako ka i fafo le ko le vo fafo vai le to fanau vai le ko ko so ia le ya valia mai me fai me le mamla mai quale mamla mai me fai me al mesili wo mai o mai kilo ma le eso sa mo le kuskusi mai mal sa mo le ka ki online alo tai no fiona ia o fa unga na tatou pokala me mo ne vai aso toma foi sei si fa pokonga i le vai aso sa foi